Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Kiritu Qur'ana misal. Imme molu note imme kuludana teacher ki filawlugu maqsad hasil wane guta dariwar kiyawade teacher. Dariwar ungannadi tasqudil mattaka teacherun tafatu goittaka ukutaka wasiletta beenun kure. Ekotum molu teacherun beenun kura e wasiletaki misal. Sahada faseha misal takum dariwarunna misal dakkagen ungannadi numaki kiyawade numuge molu kunari. Kiritu Qur'ana ki insanun tedumok dakkum Allah emme faham baba detu kalam fu. Allah mi fai baba lebbi bunedi ngonnadi numa benumba emme furiyama methodology fotuga labba kalange al alim adik al hakim. Kiritu Qur'an dakka e methodology ge maganu ibbayki Qur'anuga Allah bayan korobba ginaguna misalta. Kiritu Qur'anu fahak kureve muhim sifeki saada fasiha misal takum Allah misal dakkawa misal jessemu ikamuge hikmataki embe jahilum mihaya hafil mihavis elepu adi shaytanage balige dihipati mihum elepu. Kiritu Qur'anu Allah bayan kurba misalta sateke vrigina ikamu angadine misalum magdekkumaki Kiritu Qur'anu ga magun sifek Qur'an dakka komme misaleki kurihume kama balama hinga e taswiraki dimagi hituga bimbol nigene mandar misal hunna basta safwa waraka hituga mandar kurang pasehwete misal dekkuma misal jomaki waha dekkumuka gadimi arabin amuku kurikam ehembe makkage musrikunna Kiritu Qur'an dekki misal taka emihun pasehan gurun mota connectu ekamak madinage tibe yahudi evumberin duggatuga emihunaki misal beenum bawaruge ma mulubay Allah bayan kurebe misalta emihunneki hibbaitti yahudinge nassi ijaben Allah raddude biwes misalat madriyege misalum misal debbon Allah ladu etti wodigen nuwakaman Allah hingel miyadu madriye badayro isroki ahar haissate khas mihunge qur'ana nagalach Ibrahim suratuga Allah rangol bahigge misal dikke rangol bahuge misalaki bimuga adiye barugade muda fawa biyagai egawun insana mewalibe mitanuga rangol bahaki Kiritu Qur'an Allah miyangawani biyagas gudugudu naala pada Qur'anaki gudugudu naala pada bahikkam Allah insana mi hedabani Qur'anu ena libide ginaguna manfaya faedaya ei tedumak alaminaki Kiritu Qur'anuga Allah bayan kurabba ginaguna misaltaka medu isna tadabburu Qur'an yunkumu labbash alaminaki eken anekaya hagga wasiyek Qur'an yunkumu labbash amin.